Reka mbasuze kandi mbifurize byiza turi kuwa mbere tariki ya 18 ukwezi n'ukwa 9. Uyu ni umwanya makuru yaranze icyumweru cyashize. Nge nitwa Kimana Ernest, iyo ni Haho TV. Dore zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize aya makuru. Yuhuye impanuka yahitanye umwana w'imyaka 2 tukiri muri aka karere, nuko umubyeyi ku gicamusi cyo kwa gatandatu yasize abana batatu bakingiranye mu nzu, maze inzu ifatwa n'inkongi, babiri bahita bitaba Imana. Tukiri hano rero mu Rwanda mu karere ka Rusizi, umwana w'umukobwa kwa gatandatu yabyaye umwana akuyemo inda, ajugunya umwana mu ngarani, imbwa iramurya iramumara. Uyu mukobwa akaba yaratawe muri yombi. Aya makuru nandi turaza no kugaruka ku makuru y'imikino yawe yataguye kandi nkaba ngiye kuyabagezaho. Nitwa Akimana Ernest, naho mukanya. Amakuru yacu reka tuhere hano mu karere ka Rusizi. Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 21 wo mu karere ka Rusizi yabyaye umwana maze amutaga gasozi aribwa n'imbwa kugeza imurangije. Namahano yabaye tariki ya 16/2023 mu kagari ka Kiyabo ni mu murenge wa Bweye mu karere ka Rusizi. Uyu mukobwa wakoze aya mahano yarasanzwe gukora mu kabari mu murenge wa Bweye, akaba akomoka mu murenge wa Rwimbogo. Amakuru yamenyekanye ubwo abaturage babonaga imbwa izererana ikintu mu kanwa kijejeta amaraso. Umuyobozi w'umurenge wa Bweye Ndamyimana Daniel yahamirije amakuru ya Haho TV, aho yavuze ko ayo makuru ariyo cyakuranga abaturage nibo bamutabaje. Yagize ati nibyo ayo makuru niyo twabimenye saa 3 za mu gitondo, ubu ukekwaho yafashwe. Iyo mbwa abaturage bayibonye baradutabaza, twe twasanze yajya ari ikimenyetso cy'amaraso kikigaragara. Gitifu Ndamyimana Daniel avuga ko ubwo yashyikirizwaga Garibu ya Bweyeye mbere yuko ajyanwa kwa muganga mu bitaro bya Gihundwe, yemeye ko ari we. Nagira mumbwire ku isanganya ryabaye ryari byagenze bite muri rusange, uduyishuje. Mbo urebye mu makuru twahawe n'abaturage, urugero nkanjye nahamagawe n'umuturage mu masaha ashyira saa 3, ambwira ko nyine bafite umukobwa ukekwaho kuba yakuyemo inda. Nyine bamwifatiye rwose nk'abaturage. Noneho barampuruza barambwira ati mudufasha ahubwo muza ataraducika ko urabona afite amahane. So ndagenda ngerayo njyana na komanda ndetse na doso coordinator, dusanga koko uwo mukobwa nyine yakuyemo inda. Hanyuma amaze gukuramo inda, uruhinja aragenda rujugunya mu ngarani. Ariko nanone kugira ngo abaturage babimenye, nyine babonye imbwa niba ari inyagasozi simbizi, ufite ikintu mu kanwa. Inyuma ya centre bibatera nyine kwibaza ari ibiki. Babona ni igice cy'umwana imbwa yari irimo irya. So noneho hakaba hari umukobwa umukoresha witwa Munezero. We akimara kubona ibyo bibaye yahise aza kuri polisi gutanga amakuru. Ko nyine uwo mukobwa yari asanzwe amukorera kandi bigaragara ko yari atwite, ariko agiye kubona amaraso mu nzu, ibintu byinshi cyane. So ubwo rero nta kindi polisi nyine yahise ikora, yahise imufata. Bamufashe baramanukana bamujyana kuri polisi, ahita hanzurwa ko nyine abanza kujyanwa Gihundwe, kugira ngo wenda nawe ubuzima bwe butaza kugira ikindi kibazo. Wese arabyemera? Komanda yambwiraga ko yaje kubimwemerera, kuko ngiye yari yampakaniye neza. Ariko none kubera kurumva ibimenyetso byari bihari, amaraso yarakimwuzuye kunda. Noneho tujya no kumureba, daso binjira mu nzu yari yihisha ajya munsi y'igitanda iyo hirya, tugira ngo yanacitse kwanza. Ariko nyine turebye munsi y'igitanda dusanga niho yihishe. So mubaje rero arabanza arampakanira, ambwira ati giye ibyo muri kuvuga ntabyo nzi, nta namakuru mfite. So birangira rero komanda wenda sinzi uburyo yakoresheje aramwemerera, aramubwira ngo niwe wabikoze. Igice cy'uruhinja cyasigaye cyajyanywe kwa muganga. Reka da, imbwa ya muri wese arashira. Nawe byari bisanzwe se uwo mukobwa yavukaga he muri rusange? Nabonye ari uwo ndumva ari Rwimbogo. Yari ari mu kigero cy'imyaka ingahe? 24. Ntago byari bisanzwe Bweyeye. Ntago byari bisanzwe rwose. Kuva nanagerayo niyo case nyine ngewe nakiriye mu gihe cy'imyaka hafi 4 ishize. Abaturage murababwira iki? Icyambere tubwira abaturage nyine ni ukugerageza gukomeza kudufasha kuduha amakuru ku kintu icyo ari cyo cyose
kibi cyangwa se cyahungabanya umutekano cyangwa cyaba kidasanzwe, kugira ngo dufatanye kubikurikirana. Icya kabiri ni ukugira muri rusange abakobwa wenda bakiri batoya batarashaka, kubagira inama ko niba nyine yatwaye inda akwiriye kuba abyakira, umwana akavuka kugira ngo abe yabuza ubuzima umuntu, ndetse nawe bishobora kuba byanamugiraho ingaruka zirimo n'urupfu. Icya gatatu, ndabizi neza ko hari igihe umwana w'umukobwa ashobora kuba yahura n'abagizi ba nabi bakamusambanya, bakamutera inda, kubyakira bikanga. Ntabwo ari byiza rero guhita yihutira kuyikuramo wenyine, kandi hari uburyo itegeko ribiteganya, akaba yabyemererwa binyuze mu nzira zemewe n'amategeko. Kuko impamvu kugeza ubu sinzi yayitewe, ntabwo tuzi ngo yayitewe nande, ntabwo tuzi niba yarayitwaye ku ngufu cyangwa se niba ari ibyo kwakira byamunaniye. Uyu muyobozi avuga ko ari ubwa mbere igikorwa nk'iki kibaye muri uyu murenge, amazemo imyaka irenga 4. Mu butumwa yatanze yavuze ko abakobwa bakwiye kwirinda kwihekura cyangwa uri wese watwaye inda akayibyara aho kugira ngo yikore mu. Amakuru yacu rero tuyakomereze mu karere ka Huye, aho impanuka ikomeye ku munsi w'ejo yahitanye umwana w'imyaka 2. Impanuka y'imodoka yahitanye umwana w'imyaka 2 wari kumwe n'umubyeyi we bavuye gushyingura inshuti y'umuryango. Byabereye mu mudugudu wa Ngoma mu kagari ka Ngoma mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye. Hari imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Corolla ifite ibirango bya RAE 613 hashi yari itwawe n'umushoferi w'umugore yavaga mu Matyazo yerekeza mu mujyi wa Huye. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Emmanuel Habiyaremye yabwiye umuseke ko uriya mushoferi wakoze impanuka yari mu nzira, akaba yaragonze witwa Joseline n'umwana. Yagize ati uwo mukantabana yari kumwe n'umwana we ishimwe y'imyaka 2 abasanze mu kayira k'abanyamaguru, maze uwo mwana arakomereka bikomeye ajyanwa mu bitaro bya CHUB agwayo. Umuseke kandi wamenya amakuru yuko nyina w'umwana yakomeretse byoroheje, akaba ari kwitabwaho ku bitaro bya CHUB. Polisi ivuga ko iyo mpanuka yatewe n'uriya mushoferi utayoboye neza. Amakuru kandi avuga ko nyakwigendera yakomokaga mu karere ka Nyaruguru. Abo mu muryango we babwiye umuseke ko iriya mpanuka yabaye avuye gushyingura inshuti y'umuryango. Polisi rero ikaba yataye muri yombi, hakaba hategejwe gukorwa dosiye yo gushyikiriza ubugenzacyaha. Reka rero dukomereze amakuru yacu tukiri muri aka karere, nuko abana 3 basizwe mu nzu bafungiranywe n'umubyeyi wabo, 2 bahita bapfa kubera inkongi y'umuriro. Abana 3 bo mu karere ka Huye basizwe bafungiranywe mu nzu maze yibasirwa n'inkongi y'umuriro, 2 muri bo bahasiga ubuzima mu gihe undi ari kwitabwaho n'abaganga. Byabaye kwa gatandatu tariki ya 16 Nzeri 2023 mu mudugudu wa Kagarama akagari ka Rangobe mu murenge wa Tumba. Umuseke wamenye ko muri inzu hari hacumbitsemo witwa Minani Jean Bosco washakanye na Nayitoyiki Efrazi yatwitswe n'umuriro w'amashanyarazi. Abana bahiriyemo barimo Imana Ishimwe Gireke y'imyaka 5 y'amavuko, akaba ari kwitabwaho n'abaganga mu bitaro bya Kaminuza. Sandra Wase Mugisha y'imyaka 3 y'amavuko, akaba yarapfanye na Kayira Imana Ishimwe Teta w'umwaka. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Emmanuel Habiyaremye yabwiye umuseke ko abo bana basizwe mu nzu bonyine bakingirana. Yagize ati abo bana bari mu nzu bonyine aho iyo nzu hagaragara mu isenga ku buryo bikeka ko baba barakinishije purize, bigatuma habaho sirikwi niko guhira muri iyo nzu. Abo batuye hari bavuga ko batabanyuze mu idirisha bitewe nuko byagaragara ko umwotsi wari mwinshi cyane wavaga muri iyo nzu. Ibikoresho byose bikaba byarahiye. Amakuru yo mu Rwanda rero reka tuyasoreze hano twerekeza hirya y'imipaka y'u Rwanda, ariko mbere yo kujyayo reka tubanze tujye mu mikino. Hano mu karere ka Rusizi nyuma y'uko ikipe Sport FC imanutse mu cyiciro cya 2, umutoza Gustave akigendera ndetse ntibamwongera amasezerano. Mu mpera z'iki cyumweru babonye undi mutoza mushya uzabatoza mu cyiciro cya 2 yitwa Romami Marcel. Mbere y'uko umwaka w'imikino w'icyiciro cya 2 utangira, ubuyobozi bw'ikipe Sport bwamaze gusinyisha umutoza mukuru Romami Marcel uzwiho kuzamura amakipe ku buryo butandukanye. Mu kuboza muri 2020 nibwo ubuyobozi bwa Espoir bwemeje ko bwamaze gutandukana na Bisenyimana Justin wahoze ayitoza maze asimburwa na Niyonkuru Gustave utarahiriwe n'iyi kipe, kuko byaje kurangira n'undi ikipe imanutse mu cyiciro cya 2. Nyuma yo kutagera ku ntego ze zose mu cyiciro cya mbere, Niyonkuru Gustave ntiyigeze yongererwa amasezerano y'iyi kipe iterwa inkunga n'akarere ka Rusizi. Ibi byatumye umutoza Romami Marcel ariwe uhabwa amasezerano y'umwaka umwe ashobora no kongerwa, ariko asabwa kuzamura iyi kipe yo mu karere ka Rusizi. Amakuru yizewe Connect 250 yamenye nuko uyu mutoza yahawe miliyoni 5 zo kwitegura kujya gutangira aka kazi i Rusizi, anahabwa n'umushahara mwiza ndetse yemererwa no kujya ahabwa imufasha kujya i Kigali gusura umuryango we 2 mu kwezi. Romami yari yabanje kuganira n'ikipe Gicumbi FC
bamwifuza, ariko nyuma yo gukomeza kumurera agahitamo kwigira gukorera akazi k'i Rusizi. Yazamuye amakipe nka Gorilla FC, Gasogi United, yatoje Rayon Sport nk'umutoza wungirije, ubu yarari gufasha abakiri bato ba Gasogi United. Bivuga ko abatoza barimo Niyibizi Sulaiman, Rubanguka Omar n'abandi basabye akazi muri Espoir, ariko ubuyobozi buhitamo uyu nguyu nyine Romami Marcel. Kugeza ubu ngubu ikipe ya Espoir kugira ngo ibe yakora mu cyiciro cya kabiri cyangwa ibe yakina, izakoresha ingingo y'imari irenga miliyoni 250. Tukiri mu mikino, reka tunyarukire no mu ikipe ya APR FC. Tukiri muri ikipe ya APR FC no ku mukino ubanza w'ijonjora rya kabiri ry'imikino nyafurika ihuza amakipe yatwaye ibikombe iwayo ku mugabane wa Afrika, CAF Champions League. Ikipe y'ingabo yanganyije ubusa ku busa na Pyramide FC mu Misiri. Imbere yuko umukino utangira, hamaje gufatwa umunota wo kunamira abanyamaroke ndetse n'abanyaliberia baburiye ubuzima mu mutingito ndetse no mwuzure watwaye ubuzima bwa benshi muri ibi bihugu. APR FC yatangiye umukino ikinira inyuma kuko imipira yayo myinshi yasubizwaga inyuma bitewe no guhagarara neza kwa Pyramide FC yo mu Misiri. Iyi kipe y'i Cairo ntiyari nziza hagati, ndetse byanatumye no ku munota 31 ikora impinduka ikuramo uwo bita Taifik, asimburwa n'umunyaburkina Faso yitwa Ibrahim Blat Traoré waruje gutanga igisubizo mu kibuga hagati. Ikipe yakomeje gukina icungana no kutinjizwa igitego, cyane ko izi kipe zo mu Barabu iyo zikina hanze zitirekura. Iyi kipe y'ingabo yakomeje gushaka uko yabona igitego, ndetse no ku munota 25 uwitwa Ruboneka Jean Bosco aragitsinda, ariko abasifuzi bavuga ko yarayemo. Iminota 45 yarangiye nta kipe ibashije kubona izamu ryinduretse igitego cya Ruboneka, abasifuzi bavuze ko yaraririye. Bakigaruka mu gice cya kabiri, APR yakoze impinduka ku munota 68 ikuramo Niyibizi Ramadan, asimburwa na Mugisha Gilbert wasabwaga kwihutisha imipira igana ku izamu rya Pyramide. Izi mpinduka zatanze umusaruro kuko imipira ibiri Gilbert yabonye yabibyaje umusaruro umwe wa Pavel Nzira, ariko ntiyawubyaza umusaruro, undi ubyara Koronde tagize ikitanga. Ikipe y'ingabo yahise itinyuka itangira gucisha imipira ku ruhande, ariko bamyugariro ba Pyramide bayibera beza. Ku munota 81 umutoza Thierry Forger yakoze impinduka akuramo witwa Pavel Nzira, asimburwa na Nshuti Innocent waruje gushaka uko yafasha ikipe kubona igitego. Ku munota 88 APR yongeye gukora impinduka ikuramo Nshimiyimana Yunusu, asimburwa na Buregeya Prince. Ku ruhande rwa Pyramide witwa Mohamed El Gabas yasimbuye Fisto Karara Mayere, ariko izi mpinduka nta kidasanzwe zatanze. Umukino warangiye amakipe yombi anganya amanota nyuma yo kunganya ubusa ku busa. Umutoza mukuru wa APR FC Thierry Forger yavuze ko nubwo ikipe nta gitego yabashije kubona, ariko yishimira uko abakinnyi be bitwaye mu mikino y'uyu munsi. Yagize ati, njyewe sindeba cyane ko twanganyije ubusa ku busa, ndishimira ko byibura abakinnyi bagerageje gukora uburyo bwo gutsinda igitego nubwo bitakunze, ariko turacyafite amahirwe yo gutsinda umukino wo kwishyura. Umukino wo kwishyura uzakinirwa i Cairo mu Misiri mu byumweru bibiri. Reka rero mbabwira abakinnyi babanjemo ku mpande zombi, harimo uruhande rwa APR harimo Pavel Nzira, Tade Ruwanga, Sharif Ed, Shaibubu Ali Abdurrahman, Ombolenga Fitina, Ishimwe Christian, Ruboneka Jean Bosco, Shimimana Yusuf, Victor Mbawoma, Chukwemeka, Salmon Charles Bienvenu Banga, Kwitonda Rebaka ndetse na Niyibizi Ramadan. Ku ruhande rwa Pyramide harimo Arishenavi, harimo Gabi, harimo Sami Chibi, Fizi Lashin, Tafik Erkati, Fati Raden ndetse na Fisto Mayer. Bashimira kandi mbifuriza ibihe byiza mwakurikiye amakuru yagiye aranga icyumweru kuri uyu munsi. Rero kuri wa mbere twibanze ku makuru hano mu gihugu mu Rwanda, ndetse tujya no mu rubuga rw'imikino. Njye wabateguriye kandi abagejeje aya makuru, njye nitwa Kimana Ernest, ariko ko tutatangiranye reka mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi twagarutseho. Twagarutseho ku ikipe ya APR yaguye miswi na Pyramide ubusa ku busa mu mikino y'amakipe yabaye ya mbere iwayo. Tugaraka no nihuye ku mpanuka yahitanye umwana w'imyaka 2 ndetse n'abana 3 bahiriye mu nzu bahita bitaba Imana ntwari mu karere ka Huye. Tuvuga no ku mwana w'umukobwa mu murenge wa Bweyeye wabyaye umwana aramujugunya, imbwira murya iramumara. Ndabashimiye kandi bifurije ibihe byiza, mukomeze gukora share ndetse na subscribe. Njye nitwa Kimana Ernest, ya ni Haho TV, amakuru ni menshi, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.